پس از مراسم مجازی بازگشایی گذرگاه سرحدی تاجوران قرمیق در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سادیر ژапаров برگزار گردید، راهبریت و ساکنان ناحیه‌های نزدیک سرحدی لخش تاجیکستان و چونعلی قرقیزستان با مراسم تنتنوی همدیگر را در گذرگاه‌ها صمیمانه استقبال نمودند. این رویداد فرحبخش اساس مرحله نوی مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و قرقیزستان گردیده بر رشد همکاری‌های متقابلا سودمند دو کشور دوست و برادر زمینه می‌گذارد. مهمانان را مسئولین ناحیه لخش در وضعیت تنتنوی پیشواز گرفتند. با مقصد استقبال صمیمی مهمانان از جانب ساکنان ناحیه لخش در گذرگاه تاجوران نمایش هنرهای مردمی، خوراک‌های ملی و برنامه رنگین فرهنگی تهیه و پیشنهاد کرده شد. امروز یک رویداد مهم تاریخی برای تاجیکستان و قرقیزستان به وقوع پیوست. این هم باشد رسما گشوده شوی سرحد دولتی بین دو کشور می باشد. این اقدام نتیجه تلاش‌های دیپلماتی و سیاست خردمندانه و صلح‌خواهانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمون می باشد که همیشه بهر تحکیم صلح و دوستی بین همسایه کشورها تلاش‌ها کرده ایستادند. باید گفت که تاجیکان و قرقیزان در ناحیه لخش آنها پهلو به پهلو برادرانه امور به سر برده ایستادند و امروز گشوده شوی گذرگاه سرحدی بین دو کشور باعث باز هم مستحکم‌تر گردیدن رابطه این دو ملت می باشد. بگذار رابطه بین دو کشور باز هم گسترش یابد. امروز از چهره های مردم دیده می توانیم که شادی و نشاط مردم حد و کنار ندارد. مردم از آن که می توانند به نزد خویشتبران خود به مانع رفت و آمد نمایند خیلی خرسند هستند. این روز تاریخی را ما دیر باز انتظار بودیم. ما قرقیزان و تاجیکان خلق‌های دوست و همسرحد هستیم و همیشه جانبدار صلح و دوستی می باشیم. امروز برای ما یک جشن تاریخی شد. از راهبران هر دوی دولت منت داریم. با سیاست صلح پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سادیر ژапаров خوشبختانه سرحد دولت‌ها باز شده شد. در ناحیه لخش مردمی با هم دوست، یعنی که تاجیکان و قرقیزستان قرن هاست که با هم زندگانی میکنند. امروز از چهره هر یک ساکنی ناحیه لخش هویداست که مردم تشنه این گشوده شوی راه بودند. برای پیشواز گرفتن این سنه مهم تاریخی از 10 جماعت ناحیه لخش برای مهمانان نمایش هنرهای مردمی و تمام اون محصولات کشاورزی که در ناحیه لخش هستند و تماشا گذاشته شده است. راههای این پیوندگر دلها می باشد. این سنه مهم تاریخی از خاطر مردم ناحیه لخش و مردم جمهوری قرقیزستان هیچگاه ستوده نمی شود. بازگشایی گذرگاه سرحدی تاجوران قرمیق در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با بهتر شدن روابط دو خلق به هم دوست و برادر تاجیکان و قرقیزان زمینه گذاشته امکان فراهم می‌آورد که من بعد ساکنان به ممانعت رفت و آمد نمایند. با استقبال مهمانان از جمهوری تاجیکستان در گذرگاه سرحدی قرمیق مسئولین و ساکنان ناحیه چونعلی قرقیزستان با احساس فرح و شادمانی برنامه رنگین فرهنگی که ترنمگر دوستی و همدلی بود منظور نمودند. ساکنان با چهره‌های خندان و خوشنود از این اقدامات نجیب و انسان دوستانه راهبران دو دولت همسرحد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سادیر ژапаров به هم آغوش شدند. با صمیمیت جانب‌ها همدیگر را استقبال گرفته این رویداد فرح‌افزا را در تحکیم مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مهم و سری‌وقتی ارزیابی نمودند.
зулфиддин нуриддинов сокини ноҳияи лахши тоҷикистон бозкушоии ин гузаргоҳи сарҳадиро дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон рӯйдоди таърихӣ дониста иброз медорад ки ин санаи муҳим ҳаргиз аз хотираҳо фаромӯш намешавад. من بسیار شاد هستم. اول ما سلام همه چه بخوام با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان میرسونم که من همین مرزی بین دو کشور ما شدم راه ما آسان شد ما بی ممانعت رفته آمد میکنیم نمیرام هست چبیرام هست دخترام فرزندام همه خبر گیرن از شادی بود یکی گفتم ممکن چیکنم تشکر дар ноҳияи чоналаи вилояти оши ҷумҳурии қирғизистон низ ба хотири муаррифии ҳунарҳои мардумии қирғиз ва намунаи таомҳои қирғизӣ намоиш пешниҳоди сокинони ноҳияи лахши тоҷикистон карда шуд. бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии тоҷварон қарамиқ дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон дар ҳошияи сиёсати муваффақу ояндабинонаи роҳбарияти тоҷикистону қирғизистон амалӣ гардида ба табодули бештари молу маҳсулот, рафтуомади бемамонияти сокинон ва тавсияи ҳамкориҳои гуногун соҳа байни ин ду давлати ҳамсарҳад имконият фароҳам меорад. امروز مراسم بازگشایی گذرگاه سرحدی با تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدر جپاروف برگزار گردید. این روز تاریخی را ما دیر باز انتظار بودیم. ما قرغیزان و تاجیکان خلقهای دوست و همسرحد هستیم و همیشه جانبدار صلح و دوستی می باشیم. امروز برای ما یک جشن تاریخی شد. از راهبران هر دو دولت منت داریم. ما خرسند از آن هستیم که دوستی قرغیزان و تاجیکان باز هم مستحکم گردید. این روز را بی‌صبرانه انتظار بودیم. خرسندی ما حد و کنار ندارد که ما امروز اینجا جمع آمدیم که سرحد گشوده شود. من اظهار منتداری خویش را با پرزیدنتان جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با پرزیدنت قرغیزستان صدر جپاروف میرسانم که هیچ گمان نداشتیم که ما را امروز اینقدر روزی خوشبخت‌ترین انتظار است. اینها توانستند با متانت خویش سرحدی که امروز مردم باز در فضای صلح و سعادت در یک دیگر فرمی ادامه زندگی خواهند داشت. ما از این رو میدونیم که سالهای سال قرنهای قرن قرغیزان و تاجیکان در ناحیه ما همچون یک عائله زندگی میکردند. این روزی که با ما میسر گشته است هیچگاه از خاطر مردم نمی رود، چون که این روز را سالهای سال انتظار بودیم. من امیدوارم و میگویم با یک احساسات گفتم میتونم که آسمان صاف و زندگی آسوده عمر به سر میبریم. ما این روز را دیر باز انتظار بودیم. ما منتداری خود را به سران هر دو کشور میرسانیم که دوستی این دو کشور را پایدار نمودند. ман зодаи чоналай мебошам. имрӯз боиси хурсандист ки гузаргоҳи сарҳадии тоҷварон ва қарамиқ дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон бозкушоӣ шуд. мо солиёни зиёд ин санаи фараҳбахшро интизор будем ва хурсанд аз он ҳастем ки инак имконият фароҳам омад аз ҳолу аҳволи ёру дӯстон хешу ақрабои худ хабардор шавем ва сиёсати дурбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам садир ҷапаров боис гардид ки мо тавонем ба дидорбинии ёру дӯстон ва хешу табори худ равем. мо аз ин тадбир бисёр хурсанд ҳастем ва миннатдории худро ба сарони ҳарду давлат баён менамоем. мо сокинони ноҳияи лахш имрӯз бениҳоят шоду хурсанд ҳастем. имрӯз марзи ду ҷумҳурӣ бо ҳам дӯст бо ҳам бародар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон кушода шуданд. ин иқдом барои мо сокинони ноҳияи лахш ва мардуми ҷумҳурии қирғизистон бениҳоят иқдоми таърихӣ аст. мо аз ин иқдом аз ин воқеаи таърихӣ бениҳоят шод ҳастем. рафту омади мардуми ду кишвари азиз бениҳоят осон шуд, саривақтӣ аст. парчами ду кишвар ҳамеша ҳамчун дӯст парафшон бошад.
бозкушоии ин гузаргоҳи сарҳадӣ дӯстии мардумони қирғизу тоҷикро боз ҳам устувортар мегардонад ки самараи сиёсати ояндабинонаву хирадмандонаи президентони ҳарду кишвар мебошад. бо қаноатмандӣ мо иброз медорем ки дар оянда барои боз ҳам мустаҳкам гардидани пояҳои дӯстӣ байни тоҷикону қирғизон мо талош хоҳем кард. мо қирғизону тоҷикон фарҳанги бою қадима дорем ва кӯшиш менамоем ки барои боз ҳам устувор гардидани пояҳои дӯстӣ байни ҳарду кишвар дар оянда талош карда бошем. ин саҳна як рӯйдод, як ҷашн ва як муҳаббати беинтиҳои мардумони қирғизу тоҷик мебошад. мо модарон хушнуд аз он ҳастем ки имрӯз роҳҳо бозкушода шуданд. миннатдории худро ба сарварони ҳарду кишвар расонида гуфтанӣ ҳастам ки бародарӣ ва дӯстии ду кишвар боз ҳам мустаҳкам шуд. мо мардуми ду кишвар имрӯз шоҳиди кушодашавии марзи ду кишвар ҳастем. ин рӯз дар таърих рӯзи фаромӯшнашуданист. мо ба ҷаҳониён исбот кардем ки ин ду миллати бо ҳам бародар сулҳу дӯстиро ҳамеша ҷовидона нигоҳ медоранд ки самараи сиёсати муваффақонаи роҳбарони ду давлат аст. рӯзҳову солҳои зиёд мо ин рӯзро интизорӣ мекашидем ва хушбахт аз он ҳастем ки ин рӯз бароямон муяссар шуд. мо дӯстони тоҷики худро дидорбинӣ мекунем ва инак бемамоният метавонем ба тоҷикистон сафар намоем ва дӯстони тоҷики мо ба қирғизистон ташриф биёранд. ин аст нишони сулҳу ҳамдилӣ байни ду кишвари дӯсту бародар. инак имконият фароҳам омад ки мо дар дилхоҳ вақт бемамоният ва бе ягон мушкилӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар намоем ва хешону наздикони мо низ дар вақти барояшон мувофиқ ба ҷумҳурии қирғизистон ташриф биёранд. ҳамин омил боис мегардад ки робитаи тоҷикону қирғизон дар оянда боз ҳам хубтар гардад. мо аз ин рӯйдод хеле хурсандем ва барои ин иқдоми наҷиб ба сарони ҳарду давлат миннатдории хешро баён мекунем. мо хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз сарҳадамон кушода гардид. дӯстии ду халқият боз ҳам қавитар мегардад. аз ин пас мо метавонем рафту омадамонро зиёд намоем. мо сокинони ҳардуи кишвар аз он хурсанд ҳастем ки кушодашавии сарҳад бароямон муяссар гардид. дидорбинии дӯстон зиёд мегардад ва мо сокинони ҷумҳурии қирғизистон дар ин рӯзҳои пурфараҳ аз таъриху тамаддуни мардуми тоҷик аз пеш шинос шудем. барои мо мардуми ду кишвар қирғизистону тоҷикистон рӯзи фаромӯшнашуданист. дер боз мо мардум ин рӯзро интизор будем. интизории дидори ёру бародарон ва хешовандон будем. хурсанд аз он ҳастем ки роҳбари хирадманди оқилу сиёсатмадор пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ин гузаргоҳро ба рӯи мо боз намуданд то ки мо дӯстии хешро боз ҳам қавитар намоем. мо мардуми ноҳияи лағши ҷумҳурии тоҷикистон шод аз он ҳастем ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон Садир Жапаров дӯстии қирғизону тоҷикон боз ҳам қавитар гардид. мардуми ин ду ҳамсоя давлат дер боз ин рӯзи таърихиро интизор буданд то ба имрӯз наметавонистанд бо ҳам дидорбинӣ конанд, аз ҳолу аҳволи ҳамдигар хабардор гарданд, чунки ба ҳам хешу табор ҳастанд. мана имрӯз ҳама хурсанд аз он ҳастем ки боз ҳам ҳамдигарро мебинем, аз ҳолу аҳволи ҳамдигар хабардор мегардем. дар шаҳри душанбе нахустин форуми байналмилалии насоҷӣ ва намоишгоҳи таҷҳизот ва маҳсулоти насоҷӣ оғоз гардид ки аз 8 то 10 июл идома мекунад. дар ин ҳамоиш сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода иштирок намуд. форум бо иштироки ҳайатҳои беш аз 50 кишвари ҷаҳон аз ҷумла намояндагони ниҳодҳои давлатӣ дар умум беш аз 500 нафар, аз ҷумла беш аз 200 коршиноси байналмилалӣ ва 50
شرکت استحصالی جریان دارد. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. امکانات فروخ سرمایه‌گذاری، تشکل مکانیزم سودمند تجارتی، تقویت صاحب با روی هوسمندگردانی و یک قطار عامل‌های دیگری رشد روابط در نخستین فروم بین‌المللی نساجی و نمایشگاه تجهیزات و محصولات نساجی چون موضوعهای مهم مطرح گردید. کار فروم که با معرفی امکانات و دورنمای رشد ساحه در تاجیکستان، راه‌های انکشاف همکاری‌های متقابل در ساحه صنعت سبک بخشیده شد، کارشناسان مسائل اقتصادی و متخصصان کسبی را جلب نمودند با بررسی تمام پهلوهای مهم شروع از همکاری منطقوی و علاقه استواری بین هم افضلیت‌های اساسی دولتی را با فضای مساعد سرمایه‌گذاری، سیاست و اصلاحات صاحبی معرفی کرد. در نخستین فروم بین‌المللی نساجی و هم نمایشگاه تجهیزات و محصولات نساجی، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده اوید به دستاوردهای مملکت در ساحه صنعت نساجی همچنین امکانات سرمایه‌گذاری در این سمت ابراز نظر نمود. برگزاری فروم را پلتفرمای مهم بین‌المللی برای بررسی دورنمای صنعت سبک، تحکیم زنجیره‌های استحصالی، جلب سرمایه‌گذاری به ساحه، جاری نمودن تکنولوژی‌های اینواتسیونی و رشد شکل‌های استواری همکاری معنی داد کرد. هماهنگی با نتیجه‌های قناعت بخش. حالا در بخش صنعت سبک امکانات رشد مهیا بوده. اقتدار استحصالی تاجیکستان زینه به زینه تحکیم بخشیده می شود. از جمله در صنف استحصال محصولات رقابت‌پذیر و صادرات محصولات خوش‌صفت. باری اول است که در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه یکمین فروم بین‌المللی نساجی گذاشته ایستاده است که با این فروم شرکت‌های جهانی که در ساحه نساجی و استحصال لباس فعالیت می‌کنند دعوت شدند. برای ما کارخانه‌های نساجی تاجیکستان این یک امکانیت خوب است که مهارت خود، امکانیت‌های خود را برای شرکت‌های بین‌المللی، برای برندهای جهانی معرفی نماییم تا اینکه آنها با همکاری با ما محصولات‌هایی که در تاجیکستان استحصال می‌شوند و جهانیان معرفی و صادرات شود. همین طریق در نخستین فروم بین‌المللی نساجی و نمایشگاه تجهیزات و محصولات نساجی برای تحکیم بیشتری همکاری‌ها هوسمندی ظاهر شده. توافقات رشد همکاری‌ها نیز حاصل گردید. من از زیبایی تاجیکستان و مهربانی مردم آن به وجه آمدم. این سفر اولین من به تاجیکستان است و من از فضا و مهمان نوازی آن خوشنود گشتم. تاجیکستان به من تأثیرات عمیق گذاشت. طبیعت، فرهنگ و مردمش واقعاً عجایبند. من خود را در اینجا خیلی راحت حس می‌کنم. گویا در خانه‌ام باشم. برای پذیرایی گرم تشکر. مرا صمیمیت و گشاده‌دلی مردم به حیرت آورد. این یک تجربه فراموش نشونده است. تاجیکستان یک کشوری به نهایت زیبا و پر از فرهنگ بای است. من از اینجا تأثیرات عالی گرفتم. من از صمیمیت و مهمان نوازی مردم اینجا خیلی شادم. اینجا خود را خیلی خوب حس می‌کنم. سفر به تاجیکستان برای من یک تجربه مخصوص و خاطرماند بود. من شادم که امکان دیدن این کشوری عجیب را یافتم. اینجا مردم خیلی گرم و صمیمی زندگی میکنند. همه چیز در تاجیکستان از طبیعت تا معاشرت آدمان تأثیرات عمیق گذاشت. در حوزه فروم نخست راه‌های گسترش و زمینه‌گذاری برای راه‌اندازی نقشه‌های نو با در نظر داشت امکانات سرمایه‌گذاری بررسی گردید. بیش از 500 نفر از جمله 200 کارشناس بین‌المللی و 50 شرکت استحصالی از 50 کشور جهان. نخستین فروم بین‌المللی نساجی و نمایشگاه تجهیزات و محصولات نساجی در تاجیکستان در ردیف کارشناسان، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران سطح بین‌المللی را در فرمت نو روبرو با هم آورد. همین طریق امروز امکانات سرمایه‌گذاری و رشد بخش نساجی با دورنمای نیک ارزیابی شده. از جانب شریکان برای راه‌اندازی نقشه‌های نو هوسمندی ظاهر گردید. هشتم ایول در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه فروم اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید.
форуми иқтисодӣ ва сармоягузории тоҷикистон ва қирғизистон кори худро дар ҷаласаҳои пленарӣ идома дода, иштирокчиён масъалаҳои рушди робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузориҳои мутақобила, ташвиқи ҳамкориҳо дар бахшҳои саноат, энергетика, нақлиёт ва логистика, тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, кишоварзӣ ва комплекси агросаноатӣ, афзоиши ҳаҷми содироту воридот ва диверсификатсияи маҳсулоти тиҷоратиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар кори форум доир ба имзои як қатор созишномаҳо ва ёддоштҳои тафоҳум миёни субъектҳои хоҷагидорӣ ва мақомоти марбута оид ба ҳамкориҳои иқтисодиву сармоягузорӣ, баррасии лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфраструктури энергетикӣ, нақлиёт ва саноати сабук, вохӯриҳои дуҷониба дар сиғаи байни соҳибкор ва мақомоти давлатӣ ва миёни намояндагони бахши хусусии ҳарду давлат, дар оянда ташкил намудани намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ аз ҳарду кишвар, таъсиси механизмҳои ҳамоҳангсозии ҳамкориҳо миёни доираҳои соҳибкорӣ ва мақомоти давлатӣ барои таъмини ҳамкориҳои устувор ва дарозмуддат натиҷаҳои дилхоҳ ба даст омаданд. дар анҷоми кори форуми иқтисодӣ ва сармоягузории тоҷикистон ва қирғизистон 30 санади ҳамкорӣ аз ҷумла меморандум, созишнома ва шартнома ба маблағи зиёда аз $100 миллион ба имзо расид, ки амалигардонии онҳо барои густариши робита ва ҳамкориҳои гуногунҷанба замина мегузорад. форуми иқтисодӣ ва сармоягузории тоҷикистон ва қирғизистон заминаи мусоидеро фароҳам овард то миёни тоҷикистон ва қирғизистон механизмҳои нави ҳамкорӣ ва робитаҳои судманди дуҷониба роҳандозӣ ва татбиқ карда шаванд. Adım Yasin Demirtaş. ман аслан аз Туркия мебошам. дар ду фабрикаи Қирғизистон кору фаъолият мекунам. мо барои иштирок дар форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистону Қирғизистон омадем. дар кори ин форум мо низ якчанд санади ҳамкорӣ ба имзо расонидем ва аз натиҷаҳои он умеди калон дорем. бисёр хурсандам, ки форуми мазкур дар сатҳи баланди ташкилӣ гузашта истодааст. ман аз Тоҷикистон доимо хушам меояд, чунки мардуми ин ҷо аз ҳад зиёд меҳмоннавозанд. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. саломат бошед.